Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasising kami, yari na isab kita niyo ha programa na to ini, amo na yung pagtawakon sing kita qabla al-iftar. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan ipatalos kato tanyo sinallahu ta'ala in waktu na to di karajaan na to niya insyaallah. Dan ta murah-murahan makampit kita niyo pa kanya simpan na to na manayngog kita ni marayaw. In mga sila yari nakalamod ha programa sing kita niyo ini, mga kaanakan kamanghuran sing kami. Amo salong ko kaanakan kamanghuran sing kami karena hindi men kato pangadji bihaon timag na kami sin parkala ini lang ta wala pa hati ko nakapagbatok ini na niron sinama niya. Saya rin ay nakalabod kato tanyo insyaallah ta'ala. Hari na ako magpalugay, itokbal ko, inambukan na, pero naroy dekan na Sayyid Salih, wal yatafaddal siyadatuhu mashkur. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم يا محمد وحقا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mga katautay manghuran, kamaumaasan, pag-agama, sibudain yan imaatud halay atawa indi murungog haay ko kasila sa matunkan yukatan pangmayan intuhan na tu Rabbul Alamin na Allah subhanahu wa ta'ala ing papagbarakatun na ing kabuhin na tu labi lupa na tuod habulan puti bulan ini mga katotoy tempat daing angka siya kuhaon iban pasaran sa wakin siya makita iban manaksi unuin mga hinang natu di halawman niya. Bangin bulan Ramadan na naikod na rin kato tanyo mga kamaumaasan katautay manghuran. Ing siya yan mangarap na matupa Allah subhanahu wa ta'ala mamayta. Sing tarawih na to, manaksi sing hantang sin puasan na to, manaksi sin mga saraka na to, manaksi sing katan amal ibadat, amuin piarakbus na to diha lawman sin Ramadan. Angkan inhalul akal bayan buddiman di siya magrida ing lumabay in kauhaan tag siyam adlaw atawa katloan adlaw lumabay hakabuhi niya sarta
Sumakwa wala niya nala sa singkatan karayawan. In mga sila maglalawot. Banglong niya waktu tinuk ista. Na mag-amal in kamaw maasan atawa kaamaan. Mo kalong niya kaya ingatan waktu pag-iista. Tinuk ista bihaon tinuk kanuos. Uwas ing ikaw magtug-tug sa magliso-liso. Bihan inhantang sin mga usaha. Yan usaha dunya. Bihaon subay insyo lagandeng kato tanyo. Di puha-puhaon in pagwasin Allah Ta'ala. Manay kuri, daing kato tanyo, ing siyala sa singkatan karayawan, uno-uno na hantang karayawan, kaya ingatan na to, halom sing akama. In bulan ini, bulan mataod ing karayawan niya. Bulan hinduan kita sing akamata, biya diin maawon in pag-ulong. Sabab, dahil ha mga piyagpusaka niya, piyamin niya kato tanyo umat niya, amo na ing subay maawon in pag-ulong iulong iha antara na to. Subay in Muslim dayahan maulong pa-Muslim miskinan. In Muslim balkanan maulong maun papagkahin niya Muslim tao baba. In anak subay siya sumung ing ulong niya maun pakamaumasan niya iban pakamaasan niya. Amo na ini inbulan hipag-ulong iulungi. Diyan na sinsambat, piagpusaka sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pakatan ka musliman. Ing subay maun ha antara nila in pag-ulong iulungi. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamkum ahlus sama'. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maana sin hadis niya, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ing mga sila manusia, amun maulong, kapagkahi nila, yarhamuhumur Rahman, ing sila yan damikyan kaulungan sing Tuhan Rahman. Ing sila kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amu in Tuhan baing ulungon daing hakatan maulong. Iyam parimaak in Nabi na tu sallallahu alaihi wasallam long na irhamu ahlal ard yarhamkum ahlus sama. Wahai kamu mga bariman, kaulungin niyo ing yari hagumi supaya kamu kaulungan singyad to halangit. Bangkitan yung mabaya. Kaulungan sintuhan na to Rabbul Alamin. Sarta pasaplakon sin Allah subhanahu wa ta'ala ing ulong niya unpakatan malaikat niya iban sin makhluk niya. Subay agarun na to imbaytaan niya kaulungin niyo ing yari halupa atawa yari hagumit. Supaya kaulungan kamu singyad to halangit. Ado ka ing hadis, laung naman la yarham la yurham. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisiyo-siyo, ing di maulong in siyayan di kaulungan. Hisiyo-siyo, ing di maulong ing siyayan di kaulungan. Na asubuhon ko ing ginhawabaran ko. Siyulakan daing kato tanyo asubuhon na to ing ginhawabaran na to. Uno, maulong dabaha ako papagkahi ko. Aon dabaha ulong sing pangatayan ko parwa maas ko. Aon dabaha ulong sing pangatayan ko pataulaw bay ko.
pakakampungan, papangdaigbay, pabukon kampung. Pang injawab mga katautay manghuran. Kaya na naman nato na iban kya saksian na sin mga bariman. Sing ingkitan yu aon ulong pa mga nasabot tahain doon. Manunjo kinayan inyan. Hamuok lawang hikaukab sing ulong sin Allahu subhanahu wa ta'ala marikatu tanim. Hang kanin akaman na to, wala niya kita niyo piyasaran. Mapuas siya mamaytai, iban mangdaaki. Sing suway tuod in mga Muslimun, maun haantara nila impang ulong iulungi. Wala kita niyo piyasaran sing akaman na to. Malaingkan, iyaon niya tiyatayudtod bilang pamaut katu tanyo katan. In mga labayan biya diin maun haantara na tuin pag-ulong iulungi. Dalawang sin mga ulama na to, bang ingkitan niyo imaangot. Maun haantara na to, kamusliman. Maun tumubo halom sing bigi jantong na tuin pag-ulong iulungi. Ing panagnaan suway na to, parihalaon. Suway na to, ini pasuligon. Suway na to, pasawboron sing jikil. Pasawboron sin pag-amal, amo na in pag-iman. In iman, mga katautay manghuran, yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ing iman, amon panag na antiranan maun haantara na tuin pag-ulong iulungi. Ing siyayan magsulig iban atawa magtaob iban maghunas bang maibarat tahat. Iya iingatan na tuing iman. Ing siyayan sumulig. Ing siyayan tumaod. Ing siyayan tumaob bang iwayroon duga ing labayan malaingkan hapagtaat. Damikyan sabab sing mga lukat lambing sa tula at magkahinang na to iwan hikapagpamong na to amura isabyan intiranan ing iman na to ing siya humunas atawa kumu atawa mawa. Farman sin Allahu Ta'ala ha suratun Nisa, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Farman sin Tuhan na to Rabbul Alamin, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, ampain mga silamat tanin pag-iman pa Allahu Ta'ala. Wa'tasamu bihi, bukun butta timubtub sadjarid tuing sila nag-iman. Sumakuwa, wa'tasamu bihi ing sila ng gayunggong hapag-iman. Amo na yaon ing kabuhi nila. Sarum sa adlaw jiyajagahan nila biya diin ing iman nila maparihala. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl. In mga manusia bihayan, amo in yaon in pag-iman gawgot halom sing pangatayan nila pa Allah. Sarta ing sila ng gayunggong hapag-iman, hinangon nila ing katan sing kakausan nila bang mayan ing iman nila maparihala. Damik yan layuan nila ing katan sing pianglangan sin Allahu Ta'ala. Bang mayan damik yan in iman nila humina atawa di mahina. Ing sila yan, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl. Parman sin Allah, ing sila yan sung dapasuron palom sing rahmat daing kaniya. Iban kalabiyahan, wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Talta, ing sila yan panduan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun paran nakalando ing puntol ni.
Amo yan in panagnaan mga palanggungan haa ka Islam. Ang kanin bulan ini, biyaon kita niyo biyaot sing pagtangka. Di kita niyo pagangan na to ing ginhawabaran na to daing halal. Amo pa ka indi na to layuan hayad lawan sin Ramadan in asal da haram. Walau pun in halal, diyaak kita niyo sing sara papalayuon daing halal bilang pagbaot ka to tanyo. Sambil pagkarungukan na to, nasihat sin mga kaguruhan na to. Daing ha mga hikmat mahita uyajibin pagpuasa. Supaya makananamhapdi, makananamuhaw ibang kasigpitan, ing mga sila ang gaus. Supaya, naman na ing uhaw at hapdi ibang kasigpitan, ing yaon dumihil ka nila baita, bihari hatilong na in pananaman sing mga sila miskin, pananaman sing mga sila wayroon makaon wayroon mainom. Nabangit, tumutog doon halong sing pangatayan. Nagkawak niya pangadji anday na madrasa sa mga mama. Way puli rapat, ing lima niya maukap tumukbal sing sarak ka niya o mga sila patung sarak. Amo yan, inisipay na to, darang kapalang ing mga sila aun ulong kapangatayan nila. Ing hikarwa, sila na maon haantara na tuin pagulong ilong. Amo na in ta'atullahi wa rasulihi wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ing hikarwa, bangkitan niyo mabaya tubuan ing pangatayan na tuulong iban rahmat papagkahin na tu manusia. In subay kita niyo magtaat pa Allahu Ta'ala. Magtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magtaat pa Allahu Ta'ala iban pa Rasul. Ingyan mga katawtay manghuran. Ubos na diya kay raisin mga ulama na to. Hangkan sa kita niyo nagtaat, nagamal. Sabab pagtaat pa Allah, pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan subay tuod in ammal ibadat na to, di siya malawa ding habitikan maamu. Bitikan amun bangkitan yung magtaat sing uno-uno na taat. Subay siya ri malawa ding haka-ikhlas. Hitunay na to ingkatan ammal ibadat na to karna sin Allahu Ta'ala. Sumambahayang kita niyo karna Allah. Mamuasa kita niyo karna Allah. Magdayaw kita niyo sing lakutabi at karna Allah. Magmarayaw papagkahi karna Allah. Sarta ingatun na to biya diin in pamando sin nabi na to sallallahu alaihi wasallam. Amuin halawayan dagayrayan iwan lilayan sin mga ulama na to. Supaya ing taat na to dumihil siya nga pag-ulong iulungi. Sarta ing siya tabukun ibantay maunsin Allahu tabaraka wa ta'ala. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Lamod doonhan kaumbul dua. Daing ha mga tiranan maaunin pag-ulong ha antara na to. Puasin pagtaat pa Allah. Pagtaat pa Rasulullah. Lamod doon hayan in pangdaak pahinang marayaw iban pamagang daing haynang mangi. Parman sintuhan na to Rabbul Alamin ha suratul Taubah. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Mga katawtay manghuran hapag iman, parman sintuhan na to Rabbul Alamin,
wal mu'minuna wal mu'minat. Iban long na ing mga sila bariman usog iban sing babae. Bariman daing hapihak usog ibang bariman daing hapihak babae. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ing kaibanan nila pakaibanan gapi atawa tawang. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ing sifat nila ya'muruna bil ma'ruf. Ing sila magpangdaak pahinang marayaw. Wa yanhauna 'anil munkar. Iban ing sila magpanaga iban magpanglang daing haynang kalumuan sa tula at pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimuna as-salah. Iban damikyan ing sifat nila magpalindog sing sambahayang 5 waktu. Wa yu'tuna az-zakah. Iban damikyan ing sila timutunay sin zakat in mga sila makakausdaing kanila. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Iban ing sifat nila ing sila yan nagtataat miyamagad hadaakan sin Allah iban sin Rasul niya. Limalayo daing hapyana gahan sin Allah iban sin Rasul niya. Inpuunan sin ayat ing bariman daing hapihak usog iban bariman daing hapihak kababaihan ba'duhum awliya'u ba'din. Ing kaibanan daing kanila ini timatabang iban timutuyong iban timutulong pakaibanan nila. Diha ini hati ko di sayan maon in pagtulong iban sin pagtabang bang bukun ing yan namuunan siya ring haulong timubo halom sing pangatayan. Pagubos ing duhulan sin ayat ulaika sayarhamuhumullah. Ing mga manusia bihaynin sifat usog babae nagtutulong tiyabangi, nag-uulong iulungi, magpangdaak pamarayaw, magpanglang daing haynang mangi, nagpalindog sin sambahayang 5 waktu, timutunay sing jakat, nagtataat pa Allah iban parasul niya, ing sila yan sung nakaulungan sin Tuhan. Pangbihay niin mga sifat na to, inut na ing kita niyo kaulungan sin Allah Ta'ala, bang ing kita niyo kiaulungan na sin Allah, inut na yan dumihil siya bunga, bang ing kita kiaulungan sin Allah, daing ha mga bunga niya, maon haan na Islam. Bulan Ramadan, daing ha mga marayaw ini, ipagbaot na to hagin hawabaran na to. Ipagbaot na to ha mga kaawanakan na to. Angkan pa mga sila, aun labi-labihan bubukaan, doon nakaapam ing kutsinta imaputli mandi, lamod na in mga indaginis bang daing hasug, iban sing bukon, duka ing pareng hadto. Bangkaw mabaya, magbaot ha mga bata-bata, natawa ka na matuhi inda kay uto. Yang pamutok balan kaniya, ing loloonan yaon in katan bubukaan, siya inda aka, inda, uto, kadto pahan si pakbay, tukbalan kanila ing bubukaan ini. In makawa ta pangadjian dito, nakapamuka na kitahan si pakbay ta ibang pangdaig. Salta ing bata-bata, amon diaak ta naghatod matusing bubukaan, biya da kita imian kaniya, atawa tianom tanalom papisok-pisok jantong niya, sing bihayan in parhantangan sim pagmarayaw papagkahi pa pangdaig bay, subay kita maulong. Naon wakto, hazaman na to, amunay ni in zaman sin fitna, zamanul fitna. Nalawa na in pag-ulong, iulong ihaantara na to. Tabiya, makakatustabiya, amo pakain wala na kialawaan, atawa amo pakain di kalawaan ulong in asalda, iniwayrun iman. Atawa, bukunda nagtataat pa Allahu Ta'ala. Tabiya, makakatustabiya, aon waktu haantara na to, amon nagdara awa muslim bar iman. Aon waktu bang na to di pagkajakahan, ing kita niyo magkarasing waswas sin syaitan, magkalawa ing pag-ulong iulong ihaantara na to. Hangkan niyari kita niyo piarahan sin Allahu Ta'ala bulan Ramadan, wayroon maksud do kaing,
supaya magbalik kita niyo atawa hikabalik tumubo halom sing bigi jantong natuin pagmabuka pa Allah la'allakum tattaqun daing ha mga hantang sin taqwa Allah in maon in pagulong iulong iha antara natu. Naparman pasin Allahu Ta'ala sing in manunjuki sing in pagtaat pa Allah iban pa Rasul in pagdaak pahinang marayaw iban pagtagaringhay ng mangi ing siyayan hamuok sabab ikaon ha antara natu ikatubo sing pagulong iulungi parman sin Allah suratun nur wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iban law na palindugan niyo ing sambahayang wa atuz zakah iban tunayan niyo in zakat wa ati'ur rasul iban pagtaat kamo agad kamu hadaakan sin Rasul la'allakum turhamun murah-murahan ing kamu yan kaulungan bang kamu kaulungan maon na haantara niyo mga Muslim in pagulong iulungi bang natu kitaon ing ayat in siyabot niya as-sala papalindogon ing sambahayang ing pagpalindog sing sambahayang taat sa lagbo-lagbo hag sing agama wa atuz zakah pagtunay sin zakat iban pagtaat pa Rasul amo yan ing daing ha mga labayan ing kita niyo kaulungan pagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam mga kamaumaasan dakula ilmu ing subay na to ini umiran subay kita niyo di magrida ing ingat na to kapandayan sing kamaasan na to maglasa iban magtaat pa Rasul niya, ayaw kita niyo magrida kasimbukan niyang sindukaing. Suway na to, upihan in nabi na to sallallahu alaihi wasallam kapag amal ibadat. Kapag kaulpiki. Hapangahagad. Suway nabi na to sallallahu alaihi wasallam intunggal hinangon na to uupihan ha antara na to. Damikyan yari kita niyo ha madrasa sin Ramadan. Ayaw na to usiwaan in parwaktuhan. In madto kita niyo pa masjid aon nagmumuhadara nagpaon pangadjian. In yan ha ka Facebookan yan. Yan nakanat in pangadjian sin mga kakuruhan. In ha YouTube in hakatan. In ha aikong. Yan si maplag. Akun bukun sakad ing taod sin lawayan sin pangadjian. Ano pa mga kaamaan na mo yan ha kabaybayan. Pa mga kainaan, pa mga sila nakalando ing kasigawan habay, wayron na waktu mga di madto pa ka madrasahan, yan in madrasa sin Ramadan, ayaw na to usibaan. Dumungog kita niyo babautan dayng ha mga kaguruhan na to, supaya mapaamo na to in pag-amal ibadat na to. Mahal ka saon ing kabtangan parman sintuhan wa ati'ur rasul, supaya kamulong nakaulungan pagtaat kamu pa Rasul. Nasuway kita niyo magtaat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suway na to, inut-inut pangadjiun biya diin in pagsambahayang niya. Biya diin in hantang sin pagpuasan niya. Biya diin in waktu sin pagsahol niya. In waktu sin pagbuka niya. In panamong niya. In pangaddatan niya. Lakutawiat niya. Pagmuamalat niya. Paasukampong niya. Pataumalasakan niya. Pagmuamalat niya pataurugaing tingkatan niyan suway na to pangadji unday hanabi na to sallallahu alaihi wasallam supaya bang na to iyaon kabugbukan iban maparagbos mapahantang hakabuhi na to madawhat na to inulong sin Allahu tabaraka wa ta'ala bang ing kita niyo kaya ulungan na sin Allahu tabaraka wa ta'ala maun na haantara na to in pagulong iulungi mga kamusliman. Dahil ha mga labayan, ikatu, hasupaya maon haantara na tuin pag-ulong iulungi. Amo na in al-ihsan, pagmarayaw. In pagmarayaw, bang nato siyahaw poon, duwa kaptang. Pagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagmarayaw pa piyapan dyan niya. Parman sin Allahu
tabaraka wa ta'ala suratul A'raf. Wad'uuhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Pangayo-ngayo kau patuhan mo. Bangkaw mangayo-ngayo patuhan mo. Khawfan wa tama'a. Ya subay magdungan ing buga. Pagpatiko po ibang singsub. Pagpatiko po. Pagmabuga. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Saltaan siya sin ini sub taharahmat sin Tuhan Rabbul Alamin iban sin kaampunan ni. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Nabunnal tuod, way pagduwarwa, in rahmat sin Allahu tabaraka wa ta'ala, nakalabbaw ing suok niya pa mga sila, tutog hapag marayaw. Subay, bangkitan niyo mabaya, maaunin pag-ulong-ulong ihaantara na to, subay maun doon ka to tanyo in al-ihsan. Tuhan na to Rabbul Alamin, ing nagbayta, bunnal tuodlong na in rahmat sin Allah, nakalabbaw ing suok niya, pamanga sila manusia, tutog hapag marayaw pa Allah, tutog hapag marayaw pa piyapanjari sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Pag marayaw, ing ini, bang nato dagay rayon magguna siya waktu mahaba. In pagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyabay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadwa darajat. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya riwayat sin al-Imam al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Sabda sin Nabi natu sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sabda sin Nabi natu sallallahu alaihi wasallam, in pag-iyanon law na ihsan namun pagmarayaw, amo na in mag-ibadat kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarah, sa kaula-ula, ing siya kikita mo. Kiyas ma'al farid. Di tahi ka pang hinibo, intuhan na to Rabbul Alamin papiyapan jarini. Sa in mga sila naghihinang haupis, nagihinang hapaghihinangan ba, carpenter atawa mapanapi, atawa hawno-hawno na nagihinang, pang niya kikitain na kura niya yaon, na ing siya magtuyo saan maghinang. Tuyuan niya parayaw inhinang niya sabab, kiya iingatan niya, kikita niya in nakura niya. Na inaga mata, piyanduan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangkaulong na tumunay sin ibadat, mukal na bogto gaw ta halom sing bigi jantung mo, sing in ikaw sa kaula-ula kikita mo in Allah. Paluman kau puha-puha unin sambahayang sabab kikita mo in Allah. Maluman kau puha-puha unin pagpuasa, gaan-gaanon in pagbasa Quran, gaan-gaanon in katan amal ibadat, gaan-gaanon in pagparihala sindila, gaan-gaanon in pagdayaw papagkahi, mahita yaon naman nagpanagan habigi jantong ing sa kaula-ula kikita mo in Allah. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Nakang murit kakausanin yan, bang natudi kakausan, mukal naon, pasandungon, ing sa kaula-ula kikita ta in Allah subhanahu wa ta'ala, lumatun kita maun padarajat hikarwa, lamang hikarwa, sumuno pakaina, amo na in bang mulaw narit kakausan, ing pahantangon ing siyabiya sing kikita mo, mukal na, bugto ahalom simbigi pangatayan mo, fa innahu yaraka, ing siyayan way bulirapat, way pagduwarwa, way paghawal-hawal, in Allahu subhanahu wa ta'ala, ing siya kikita niya kaw. Mga palanggungan haa ka ma-Islam, bang bihay ni intumubo halom sing pangatayan na to, maluman kita, hindi tubuan, ulong papagkahita. Maluman imbar iman, ing siya situn sintuhan Rabbul Alamin, mahita wala niya kiya ulungan in pagkahini. In ulong sin tao taga pangadji, haway pangadji,
Bang siya mabaya, matan maulong, amo na suway niya hilaton, ipasampay in pangadji niya pa mga silaway pangadji. Hilapay hilaton niya matuin pangadji niya halabayan, amon biya sin pagpalabay sin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam. Bukun ni sabsawkat, tabiya makakatustabiya, nalawang nan takinamaw ni makampong muan. Gainamaw pagpahit na kaw, sabablaw na ikaw lang na nakaagad na hapandusin Nabi. Nabang siya ri, kabukunsin mga kampong niya. Sabab hawak to siya nagpasampay, simpanghati niya ing siya nagpapahit. Diyo kalan maning mga kampong niya, o inayat to harukuro ko iban pag-agi. Diya lang na dagbos nakasupura sa bakuhan Nabi. In Nabi lang na kiyaro kalan sing kampong bihaon lang na ako yung kiyaro kalan, nalong tahaan sibu na kamo. Sa bukon kamo sibu, in Nabi na to sallallahu alaihi wasallam, nakalando in ayad niya iwan kahanunot niya magpasampay sin akaman niya. Hakkan, in kaibanan magpamung, laong nila ad-da'watu bida'atul anbiya, faballighuha bi akhlaqil anbiya ila bi akhlaqis sufaha. Laong sing kaibanan mga ulama na to magpamung, laong na in pagpasampay sin akama, pamanga sila nakapangadji, sibo da in pangadji nila yang grade 4 da, 2 tahun da, atawa kulliyara, masteral, atawa doctorate, uno-uno na in naabot na to, ing kita niyo pangagad na to, hayat sin Allahu Ta'ala, ballighu anni walau ayah, pasampayan niyo, atawa pasaplakan niyo, daing kakulong sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisan da kuman habuok ayat. Uno-uno na naabot na to daing mga pangadjian. Bisan dayan mababa, ayaw kita niyo mag-ikot suway na to yan hipang hindo. Ayaw sadya kita niyo sumud paparakala wala na to naabot iwan wala na to na pangadji. Salta, laong sin kabtangan kaina, laong niya ad-da'watu bida'atul anbiya. Ing pagpasampay long na sing agama, ing inihinang sing kanabihan. Na, in kamo mga magpasampay, in ustad niya, in shaykh niya, in tablig niya, hisiw-siw na uno-uno yung darajat niyo. In nakapangadji, pagsud niya paway, hinduan nin anak asawa niya. Nakapangadji, hauno-hauno na, pasampayan diin in naabot mo, bayta in kampong mo, bayta in laumbay mo, sinunuin naabot mo rin ayat sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala, sa insyarat niya hambuok, pagkain pagpasampay, ing siya hinang sing kanabihan, suwayra isab ing pagpasampay ta, hahantang pagpasampay sing kanabihan, bukon hantang pagpasampay sin mga sila, amun marugal pa mga kanabihan, yan hakarandanan, gatus tabiya. Aun waktu mga palanggungan haagama, in kita, alombay, in ama, in makulang, mag-ino-ino sa kita, mahitain anak ko, mahitain pangtungod ko, mahitain manghud ko, in makulang kuri magkahakad. Ayaw kita mag-us-us umyan tuwad jil ba sila ini? Ayaw bihat to mga palanggungan na mo haagama. Suway asubuhon na to na aing ginhawabaran na to. Ano yan? Ing pagpasampay ta. Bunal din piya sampay ta. Injawab haan law na ring ha Qur'an iban ding ha hadis. Mga sumunod. Ing pagpasampay mo yan, biya day sabsing pagpasampay sing Qur'an iban sing hadis. Amo yato in sambungan na to. In ulong sin mga sila tagapangadji. Pamanga sila way pangadji subay nila hipaabot in pangadji nila hari ining kakausan nila. Ing ulong sin mga sila tao sa urakal. Mga altaan pa mga sila way alta, in tumukbal sila diin ing kakausan nila ring ha mga hitukbal. In bukas-bukas, ing bubukaan, ing sarakka, diin ing kakausan sin mga sila tao sa urakal, hantang yan sing pag-ulong niyo pa mga sila miskin. In mga sila kanakuraan, ing hantang sing pag-ulong niyo pa mga raayat niyo, amo na in hitunay in mga kapatut nila. Ulong isab sing raayat panakura, in ayaw na to sila bisarahon, ha, mahadya na, lagi luwa na bang wayroon, inibayin na, wayroon katarangan sin mga bisara na to. Maon ha antara na to, in pag-ulong iulungi.
Bangin ini kabogbokan na to in pagmarayaw papagkahi labi aw la pagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ing hikaupat, mga katawtay manghuran haa ka Islam. Bangkitan niyo mabaya maon ha antara na to. In pag-ulong-iulongi. Amo na in inut-inut na to bubuhan. Pasawurun sin ammal ibadat in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala halom sing pangatayan na to. Parman sintuhan na to Rabbul Alamin damikyan ha suratul A'raf. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Fasaaktubuha lilladhina yattaqun. Parman sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Iban long na ing ulong ko saplag pakatan uno-uno na. Iban long na in ulong ko in rahmat ko parman sin Allah saplag pakatan uno-uno na. Fasaaktubuha lilladhina yattaqun. Sung kurayan lukison atawa hilukis pamanga sila nagmamabuka. Impag mabuka matarang ka tutan yu. Amo na inhuminang kita sin parda akan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Salta lumayo dayng hapyanak gahan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarta amo na iniin sabab piarahan kita niyo madrasa sin Ramadan. Madrasa piara sin Allahu subhanahu wa ta'ala kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib kanyo in pagpuasa ha bulan Ramadan. Biya sing kawajib ha mga ummat nakauna rin kanyo. Ing sabab wajib kanyo biya sing pagwajib kanila la'allakum tattaqun. Mura-murahan. Bang mayan sumulig atawa tumubo halom sing pangatayan niyo in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sinhambuok magdaraman. Khallid dunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa. Wasna' kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa. Layo kau ring ha dosa asibi iwan dosa rakula amo na yan impag iyanon pagmabuka. Wasna' kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara. Ingin hawabaran mo biya kau sa kaula-ula miyanaw hapantayan amon yaon la say mataod tunok makamula halalabayan yahdharu ma yara. Patangkison atawa tumangkis lumayo siya ring ha makamudarat kaniya. Pihan inhantang sin nagmamabuka. Miyamanaw haran sin Allahu ta'ala. Bangaon kakitaan niya sa tulaat. Pianglangan sin Allah. Pianglangan sin Rasulullah. Hakadar kakausan niya ing siya lumayo. Amo yan in pag-iyanon pagmabuka long sin magdarangan. La tahkiranna saghiratan. Innal jibala minal hasa. Yako bariman, ayaw mo tuod gaan-gaan na indusalong na dosa nahut-nahut na. Wala mo kakiyaingatan innal jibala minal hasa. Ing buod, wala siya na hinang buod. Malaingkan suway siya timagna. Daing hawa to nahut-nahut, nagbangkat yan pa nagbangkat sambil na pon. Nanjari siya buod dakula. Pihan inhantang sindusa. Tumagna siya lang na dosa nahut-nahut. Dosa siwi-siwi. Sumagwa piuha-puha na to. Wala na to kya sayuhan. Ing siya dosa bukon sa kadahadarat sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Pangmayan. Ing kita niyo tubuan sing pagmabuka pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ing hikaliman niya mga palanggungan haa ka Islam. Pang kita niyo mabaya. Tubuan in pangatayan na to sing pag-ulong iulungi. Madawhat na to in pusaka sin nabi na to sallallahu alayhi wa sallam. Ing hikalima, long na al-Quran, hifran wa tadabburan wa tiba'a. Amo na in palihalaon na to in Quran.
Alupon na tuing Quran. Alupon na tuing Quran. Halabayan paghapal. Halabayan pangdungdong hamakna niya. Iban. Halabayan pangagad ha mga pamando halom sin Al-Quran Al-Karim. Imbihaun syahrul Quran. Ulan sin Quran mga katawtay manghuran haa ka Islam. In mga taon na kauna kamaasan. Ing silabang dumagpak na ing bulan Ramadan. Ing katan pagpangadji. Ing katan uno-uno na. Amal ibadat. Akon-akon nila butawanan malaing kaning Quran. Ing sila yaon. Ubuson nila. In amuyaon in hinangon nila. Kasirawan nila sarum sa adlaw. In parwaktuhan nila Quran. Ya riwayat. In imam na to gagandilan. Al-imamu Syafi'iyu Muhammad ibn Idris rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah. Kaya baita, in siya magtammat makakaknuman halom sing Ramadan. In makna niya, makarwa siya tumammat halom sinhang kaadlaw na ingkita niyo. Ayaw na to gaan-gaanon mga palanggungan haa ka Islam. In Quran, subay na to yan hapalon. Hari na to nakakausan hapalon. Maon kita niyo, ayaw kita niyo magliso-liso magbasa. In mga kaanakan na to, iyan, bang na to kakausan da. Bukon sakad in madrasa, markaz, pagpapangadyan, paghahapalan Quran. Ayaw na to sila pag-ikutan. Pa mga ina, iban sing ama, mabaya kakaw lumingkod halilingkuran malingkat haadlaw kiyamat. Mabaya kakaw palingkuron sin Allahu tabaraka wa ta'ala halilingkuran bukon biya kau dihi kalilay iban dihi kasipat in lingkat niya. Salta sangunan pa kau ini mahakot ta. Butangan kau mahakot ta biya kau sa paratirayang dayang inhambuok palmata niya sadya mahal ka daing sin dunya iban sing luon niya haway ta sin nabi na to. Jungjungan sallallahu alaihi wasallam. Bang kita niyo mabaya makalingkod habihan lingkat bangko. Mabaya kita niyo kasangunan mahakot ta bukon biya kau ini dagpak in lingkat niya. Ayaw na to pasaran in kaanakan na to. Pahapalon na to sila Quran. Hasab da sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hama na niya. Ing tao bariman amon nakahapal sing Quran haadlaw mahuli. Ing siya pawasahon. Iqra, warattil, warqa, basa kao para yawain pagbasa mo. Supaya tumaas in darajat mo. Paluuya iban paamo ha in pagbasa mo. Biasing pagbasa mo rito ha dunya supaya tumaas in darajat mo. Salta law na intubtuban hamak na sing hadis. Intubtuban law na sin darajat mo rihalom sing sulga. Banghaw no intubtuban sing biasa mo. Palanggungan haa ka Islam. Biya diin na baha bang inhambuok anak. Atawa inhambok ng katutan niyo. Nahapal niya in katluan ka Diyos. Iyaon halom sin dagha niya. Pagsud niya palom sing sulga, biya diin bahaing kakuyagan sing ina na to iban sing ama na to, hawak to na to hiapal in Quran. Bukon kain mga kainaan, ibang kaamaan, ari sadya dunya, nakalando in kuyag na to iban uyom na to, banging kita niyo tawakon na pataas palalihan, sa wablaw na inanak mo na, kawalaw na cum laude, nakawalaw na salutatorian, siyangunan ribon, nakalabaw ing kuyag na to sabab ing anak na to mamuhag-puhag maliw kag ing suy-suy hakatan Facebook social media iban suy-suy hakatan uno-uno na long na anak sa tuy padji kuan nakaabot long na papangiskul mataas kuyakan kita niyo kaya pagtalian na to baha biya diin baha ing kuyag simbya kato taniyo ama simbya kanyo ina, biya diin bahaing kuyag na to palingkurun kita nyo halilingkuran bukon, biya kau dihi kasipat in lingkat niya, salta sangunan kau mahakot ta, lawi ing lingkat niya iban sing halga niya ding sindun niya iban sin luon. Salta long sin mga ulama na to, ingkatan sin amal ibadat na to, pag bugto sing nyawalihan na to, paggawa niya, pagbugto sing nyawa ini napas na to, ingkatan sin amal ibadat na to, magad na mabugto, sabab halong tipul ka, magtakta. Nakatinlong nin hambok para tala, amo na ingkatan sa Quran, pabasahon kita niyo Quran. Di kita niyo habulan Ramadan,
Ayaw kita niyo mabiya sing kaibanan, tabiya makakatus tabiya. Dan sila singkap dan sing kamaasan na. Taniyan wala takun ramadaniyan. Aw nalong na ingin hawa baran mo. Ing ikaw nag-ammal kar na Allah. Sibu da bulan Ramadan. Iman pagwa sing Aquri al-Quran wa ansitu la'allakum turhamun. Parmansin Allahu tabaraka wa ta'ala bangong na mabasa in Quran. Bang mabasa in Quran wala wa ansitu. Bangong na mabasa in Quran ay mustakamu ang yang mata akal yang pangatayan dan turun hati sa هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Firman sin Allah tabaraka wa ta'ala, wa hadha kitabun anzalna. Ayan nalong na ing kitab amo na ing Quran anzalnahu piaturun na mu'maun kanyo. Mubarak ing siyayan la say sing karayawan. Fattabi'uhu. Ibut naghubaya in Allah subhanahu wa ta'ala. Ibut long na fattabi'u. Akad kamu hapamando sing Quran yan. Wattaqu iban pagmabuka kamu. La'allakum turhamun. Kalu ramayan ing kamu kaulungan. Diha ini. Bang insyula kandeng kato taniyo. Mabaya lumawag sing kasanyangan. Maka nanam in parwaktuhan niya dahing sin mahina at pakahapunan. Ing siya la say sin barakat. La say sin karayawan. Amo sa in barakat pagyanon di hari. Aun waktid bang kainaan yan hakabayan. Pagbati mahinaat, bulat mahinaat. Iyaon inlay, hukun sa kadwa, pakyahu kasang. Iyaon pa indiakdakan, way pamanaruan. Way panapahayang. In laumbay, way rumbisan pa inikyalanungan. In mga anak nahot ka iluway pakyapayguan. In yaon hikasigaw sing pangatayan ibang sing akal. Biya diin niya yaon taritibon. Papagsunoon unin unahon iban unin pasunoon. Aun waktu. Hapag talian niya, talion niyang patalion. Miabot sadyain og tusukaway siya nakatikmod bisan habukinang. Way barakat sing kabuhi. Mahita way barakat. Ayaw na kaw maglawag dugaing wayrun Quran. Palanggungan haaka ma Islam. Bangkaw mabaya. Inhambo kisab ina. Wa pari maragpak inog tusuka. Natikmod niya na kataan hinang niya. Akon hinang dua adlaw. Hinang niya ra. Hangto nga adlaw. Sabab sing barakat sing kabuhi. Hauno niya nakawain barakat yan.
wa hadha kitabun anzalnahu mubarak. Ayan na lang sin Allah in Quran. Piaturun na mo. Ing siya yan nagdara barakat, nagdara karayawan sa laksa. Bangkitan nyo mabaya. Magbarakat ing kabuhi na to. Ayaw na to pasaran ng Quran. Suway na to siya basahon adlaw-adlaw. In dayng Ramadan sambil mapuas in Ramadan. Suway bisan da kumanhan sipak gikapan. Di kita niyo ini. Di malipuas, bisan da kuman inhan sipak gikapan. Ing kita niyo makawas sa mga palanggungan haaka ng Islam. Ing yan. Kiranan magbarakat ing kabuhi na to. Dayng ha mga barakat. Maun ha antara na to in pag-ulong-iulungi. Ing hikaunom. Tubtuban sing pangadjian na to. Lagi luwa masuok na imbuka. Bangkita niyo mabaya. Maun ha antara na to in pag-ulong-iulungi. Ing hikaunom long sin mga ulama. Al-istighfar amuna in pagpangayo kaampunan pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Parman sintuhan na to Rabbul Alamin na suratun Naml. Lawla tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Banglaw na in kamo yan magpangayo kaampunan pa Allah. Yan niyo iaamalan. Di magkatahay ing dila niyo in kamo nag-istighfar pa Allah. Nag-iistighfar long sin kamaasan na to. Kaluramayan in kamo kaulungan. In katan ammal. Aun bugat na namun na to. In sambahayang subay kaw magwudu, subay kaw mag inipindabadyo bang malumi, subay kaw umalupa kiblat. Naway san makapagsambahayang managdarakan ni mutol niya. Why? Atawa, in magpuasa subay kaw magsahol, magtangka kaw sin inumakan mo sin adlaw. Pagsakali, hamuok sa babi katuron sin rahmat. Sambila hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hamakna niya. Ing manusia iyang malan niya in pag-istighfar. Hinangun sin Allahu Ta'ala in masigpit yan, dihilan kaluhayan. Ing kataan sing kahaluwiluhan, hinangan atawa ukabun sin Allahu Ta'ala in kahanungan iban kabusasaan. Mabaya kakita niyo. Maon ha antara na to in pag-ulong-iulungi. Mabaya kakita niyo maukabin lawang sin lidjikit na to. Mabaya kakita niyo sumanang in kabuhi na to. Suway na to ammalan in pag-istighfar. In pag-istighfar, bisan wayroon ayil na to. Way kita niyo nakapag-ambil ayil lang simbahasa. Way kita niyo nakapag-wudu. In nagpapanaw kita. In baba ita kahayib. Baba ita kanipas. Makadari kaw mag-istighfar. Wala piutat sing sarain suway kaw makapaygo junub. In taogim ba? Iyaon kaw nagsusuat, iyaon kaw naglalapa, kakausan mo mag-istighfar, inyad to hagitong tawid, iyaon siya naglalayo sing hantok niya, iyaon siya naghihila sing bingit niya, kakausan niya mag-istighfar. In sa fuel, in driver, kakausan niya, iyaon nagdarakan in motol niya, in sakatan niya, kakausan niya in mag-istighfar. In naghihinang haupis, iyaon kaw mag-uling sing ballpen mo, iyaon kaw imaalog pa computer mo, kakausang sindila mo in mag-istighfar. Di pakayan, atawa di kakayan, ini pagtabang-tabangan na to ammalan, biya diin na to, ini ammalan hakabuhi na to, singyan doon in puunan, maun ha antara na to in pag-ulong-iulungi, labi aula, ikadawhat na to, sing ulong sintuhan Rabbul Alamin, amuyat to in tubtuban sin pangadji na to, labi aula na tuod in pag-istighfar, hari pa ako makapamaid, ayaw na to, yan puha-puhaon iban gaan-gaanon, labi aw layari habulan sin Ramadan. Sambil intuhan na to Rabbul Alamin. Siyabot niya in sipat sin mga sila bariman. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Ing sipat sin mga bariman. Ing sila yan tungay isok kulang intog nila. Wabil asharihum yastaghfirun. Ing sila yaon hawak to amon pagsasahol. Amon inidom, hipagbabati na to magsasahol atawa magtahadjud. Ing sila yaon nag-iistighfar. Wahay kaw ina. Pagbati mo ring hakulangan. Yaon kaw nagkukugot sing lahing mo. Mabaya kaw maghinang sabaw may mo. Way sa niya atawa labi marayaw nagdurungan in pagkugot mo iban. Yaon kaw nagsasabok-sabok sin tiwala mo. In labi marayaw siya saltaan ing pagsabok mo iban sin pag-istighfar mo. Isiw-siw na rin kato taniyo. In makabati sin wakturum. Hari pa kita niyo maun magtahadjud.
Atawa ubos na kita niyo nagtahajud, ing sarayaw-rayaw amalan hawak tuyan. Amo na in pag-istighfar na to, pangaon lapal kaptangan na mo wala imamu, na inyat to ayaw na to nahaon, iban ayaw na to nakawaon, manunjuki at to pakalam masin pamaham na mo, iban panasat sin syaitan kamo, inta uhalol akal, aun ulong halom sin pangatayan niya papagkahinya, hawak to siya rumungog, pangadjian bihari, ing siya dumungog marayaw, kaon niya bang unuin aun kamumpaatan, ang painwayrong kamumpaatan, inyan hibugit na to na matu pabasurahan, pangman magmumpa at in pagpangadji na to, isanda kuman halawayan tiranan, sarta, ing kita niyo makapagbayng mata magbalik, awla-awla na rito halom sing sulga, sababsin pag-ulong-iulongin na to, tubtuban kurihari, kasila sa kanyo katan, hatiranan, imaatod, iban hatiranan, initimatayng hug, kasila sa matun kanyo, salam duaa, bangman, inipangayoon na to patuhan, paunha antara na to impag-ulong-iulongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.